Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon apa jerik lo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jibang nili thare jit kramsa non birta thepi lang pon eksinang. Son kreni ake mang pen AP etsi atum di purong klana long chuchi junje pin pen ketche songa sai kereng pon. RV ki thike jang ajok langhin MSC constituency ki parapon jaipong ahawar philang khro rong langkanglum mudram terang arong long PMAYG hemsu ke tangti ke dewan sami chiklo joni ang bong ka patang chia phan MEC servant telanga pen sodak pen contractor dong phan ki pachini pon chinthong omlang pherong siban pathu khlamblong toklang chrok tok amai lapen ki TGC amai pedopon non puthot birtang ton pen lang poneng sinang jakong ni phai thongkep ani APSC Central Committee atum pen son krehni ake mang aputhak dipu police station ke parapont dipu rongklan Don Bosco school atung along chuchi junche pin pen kache songa sai kereng pong More namon de moi kagos dise. More namon de. Jodi arrest korile moke arrest koribo lage. Moke arrest koribo. Diga sir mande. Joabar tu moi he etu thengtom president korilu. Mo arrest no koribe belek jonok arrest korile take dangor kori thoi dise. APSLC atum pen khang pon Article 244 Autonomous State Prabjin pen pachun bek nangji para 2 sub paragraph 76 jul arona teng pensi kilix demi pidu ponangji 125 constitutions amendments larle pin pen ki papas long le panchayat ek pen Karbi Longri council long kilik pado long le amendment article 275 la pen 280 direct funding under 275 MOS 2021 clause 2.3 pen 2.9 ing thanangji 6 jul along ri along pagi panchayat pedo long le PGR VGR lapan ki government along le along pen ki do non tribal atum phan ki thale dangsi pupensi APSLC atum pen chuchi junche pin pen kache songa sai kereng pon itu APHRC ke claim la sila autonomous state nang iserak no tulang deta election hai de ticket ni tunga account na claim ni de non ke hai tang adu mang claim le de la sini tum la sini litum an ke pang gir pensi hunger strike pensi dak ni tu je song la ison ke number 2 bang ke autonomous council bang aprang ating schedule aja kong pangtang si autonomous council dobom nanji ni tu ibu amat non 125th constitution amendment along alada kipu ke schedule autonomous council ke autonomous po alam thita pavidet po bat do sita pidu jong po ponchat ating pen pachiplang det po pachihuman det po paching bar det po idom autonomous council ke langdam etlote state aja kong tadu land and revenue aputha ke state aja kong pura si itong council along do anke non la autonomous council po anakang tang la phan non ke ponchayat along si nang pisundun tugji pu si non 125th amendment along di pu lapen lancho takalilang la ke claim ta 280 pen poisa ke long ye phan puamat halap 280 article 280 ke ponchat lapen municipal board atoma phan haladak si ito manang nang thap dunji pu na pisuna kamlo la sini tum pulo 280 lapen 275 ta emen nangji ka emen ke kaida unlo lagi council tum ke parliament ke la si 280 emen lote paragraph 3 clause A along halada union state halada ke top do la si union comma state comma autonomous state or autonomous council pahadak thap dun det nang ji pusi nilitum pini ta ke pu lapen hala
anon sorma a komiti ke wang hota la sini tum lo ke pidun lo la pen anon sorma ta eson bang ke deng det lo hala ni tum ke hang dun panchayat ni tum ame thanga panchayat do article 243D along ke talk by whatever name called amen a link ta me pusiadak itum phan a huwang nang pidet lo la potsi hala swat teng bensi Karbi atom han ke servan kep donang ji kuki atom han ke tulsung waisa donang ji di mahasau atom han ke raji nai sokho donang ji lapen ke rengma atom han ke njang tirubunyu songsat ven pu donang ji lapen syam atom han ke mukpom chauhuban pu donang ji khasi atom han ke dorbar snong pu donang ji garo atom han ke songkho dil kapa pu donang ji Boro tom hanke gamiaria fad pudonang ji lapen tiwa tom hanta amen halatum tado no pulo ne pilo ne do halatum donang ji lapen tengal ko sari tom handa donang ji lapen dak mitei dum da do hala mitei dum handa donang ji la sonsi pusi nilitu ki pudun for all other tribal people pusi nitum hala daketok dun anke anon sorma bang edeng detlo laso kagos a report ha parliament ate bolong si dolo amad non la 125th amendment non la BJP tung ke claim bangke la ni tung ki pudun ke anon sorma ta ke deng tang pod bangke cancel to that si ilitum a autonomous council ta panchayat ason si pin chong ipu non ni tung ke chinia tengke district council a district tin da doji lapen autonomous council regional council ta applicable plilo ne phokep malone doji lapen village council ta doji village council english pensikipu village council pulote lake England sor le dak chikleon throk nang do kokanta alang lita vote nang pidun unlo election nang turdun unlo lapen bongali bihari to manta a president na secretary nang man unlo athema hadak village council puanat autonomous village council pupe regional council puanat autonomous regional council pupe district council puanat autonomous district council pupe la pupulote ilitung kivirlo athema auto si itum hananapin chongi pulasi nilitung ipuke ilitum Karbianglong autonomous council di Mahasau autonomous council Borolen autonomous council lapen akaprek autonomous council troksi ako dolang kadowi kep latum phan an aprang ating pen at ajak kompitu vek nangji lapen six schedule angdeng pihini angdeng so troksi pen election council election ka pedoji apan voter list ka selam ji apan a law selam serak nangi high court ta order piet lo ningkan troksi ta ka dam thulo non anta cikloyon trok angbong si claim nangi sita la so CM atum non ke dobom BJP council tum claim hai hedet athema alang li tum ke claim hai he ke alang li tum ka pheri ke la Bihar pen ke wang Bengal pen ke wang Bangladesh pen ke wang atum a vote pen si alang li tum election ke hai chot ti la si election ke hai ra ke chulong bom ye phan kam ke tum phan eviction nangi seta Supreme Court order ting pen order do etlo lapen Supreme Court ke sita puthulo je tribal tum hange eviction nang ni pu lasin non Keronielong tribal atum do hada Karbi tado Garo tado Tiwa tado Dimasa tado Boro tado apot alang litum hange eviction nang ne sita hala encroachers tribal kalia tum hanan ke eviction et nang ilitum ke pugen ni tum election hai hedet lang apo ni tu pudun chot hen lo ki unji non jong sinilitum civil atum jong se thur pak lo pulo tangte lake alama bangke communal riot si gedo thuji athema la bangke lo kalidet po lake itum lo itum reading chewan det cheplang det po lo teng hala election ke hai tum si police hang si alang litum si eviction nangi police long le pugipu kopia bosi ke long le det kai ke te puwer tuliram rong hang pen Himanto Bisa Sorma ke muso solo pusi pu bonte
latum cekroi upu bonte ko pia posinon tuliram rong hangge CM nang kroi kripu pia polo ko pu pia Jakong achit logi pang ok ki sikchida porhut kedam tang jakong ni phai encourage sirkep aning wi men arwi ki thike jang pena jok langhin MSC consensi ki parlopon jaipong hawar philang khro rong langkang lum vi san vi tar vi nang this vui này không thơ nằm một phát đi là sao tên hợp tác bằng khi nào đi cơ giờ nó nhiều cú bên lang năng căng bóp lố lố laso lang hem lapen tu waranda kanglo mera jokpen chi chutun chudang je dimta avdelo lapen non alang tumki ki chuijun je phanda kisung thektik lo lapen tu waranda lang kanglo mera jokpen chi alang litum gachpa chong dimanta avdelo lasi philang khlo rong rat tumki non bang ki alang litum kisung thektik lo Lakhain ko repli deupani MSC consensi ke parlopot mudram terang aronglong PMAYG ahemsu kedam tang surine incorasi lapen surine incorasi ni apartment kikim kerang ke patang tia dimolong an MSC sarpan talenga kahumridam lasu kahumridam along VDC chairperson Alice Teronpi gram sevak Raju Ronghang lapen gari sanghu tumta chitong dun কেইবার লাইলা ব্রো লাইলা সব ওলালে ঘর কিয় হোৱা নাই কোনে বনাইছিলে নহয় পইচা ওলাবলে কোনে লৈ গৈছে শিৱৰাম মানে কোনো রেটু আছে rang arong PMAYG ahemsu kikim kerang ponji aphan Sivaram rongpi lapen modon teron atum pensi contractor siding ponlo bonta labang ni contractor atum semi labang so ahemsu ki patang pi pedetsi pangramsu si bipon koklo lasuki patang ti ahemsu ki tuan sami chiklui John ni angbong patang edji aphan sami MC serban talenga pan sami contractor bahni tumpa so dakpen pa chini ponlo lapen contractor bahni tumpan sami chiklui John ni angbong patang edji phan si lamchak chi pidun thulo Chinthong MSC Avijit Kropen Patirpi Ponsi Chinthong MSC Consensi Angkang Long Keduan Luthan Bang Lapen TVC Keduan Atum Pan Pangrum Pensi Lang Per Rong Sibon Patua Klam Long Chirok Tokamai Pedopon Chinthong Consensi Angkang Long Pen Tok Lang Kachali Asai Hem Keduan Angbong Pent Apar Chinthong Rong Sagar LP School Long Luthan Bang Munusrai Alang Di Kithan Gets Paduknai Laben Kilabang Su School Long Hanlo Chinthong Angkang Government School Long Pen Ki Lokachali School of High Ong Nai Pupen Semi Alang Ni Pan Semi Nong Ipajirpon Laben Ki Chinthong MSC Consensi Angkang Long Pen Luthan Bang Abarim Bang Trok Retired Tuma Pan Semi Nong Ipajirpon Si Karcho Jaimek Pedopon Saikitiki Aputhak Agriculture Department Pent Sami Hunmili Hanse Pi Pensi Than Pajirmi Pon वो बना सकता है ऐसा प्लान किचन गार्डन के लिए तो सर ने बताया कि मुझे वो स्टूडेंट एवरी सैटरडे हैंडलूम के लिए भी सिखाना पड़ेगा बोला तो इसका मतलब स्टेप्स है फर्स्ट मेकिंग ऑफ वूल थ्रेड मतलब ये नेचुरली भी बना सकता है पर नेचुरली बनाने से ठीक है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अमरी चिंथों पे तो मोस्टली सिल्वर पर अवेलेबल इंकियों के कदम बेटा किलों से ऑन दी रोंगलों पे बोलते हैं सब के जो भी हला इंकियों है तो इंकियों का ये नेचुरली Chinthong MSC Consensi Angkang Along Ahumtin School Long Pen Semi Chikloi John Pen Bhomtiani Banki School Hem Chipangthir Edang Chi Pusi MSC Avijit Kropen Pachini Pon Amri Pen Hemari Bongrum Karbi Longri Abirta LP School teacher atum hanan ningkan disiplin di phong hang hang anikan lang to ini laso introduction do di tum LP School teacher atum andan PPC School long kisu do kabin hal hai kacetan la penisi bangke
kitchen garden school tin nung tanon Josemar ni matili tum claim poni hala so puthas non dili tum pini ban kak san bante dili tum da government ben kanang de lo hok lo MDM asang han pen teng ang ton no westam dili tum da chinthong ma bang ki sumar to pikri lapen aja ka sumar to ki school pa dundi po hembiru sita an gi chopor ke to duk ta tu hale sumar mata damui ki puno dari lasi han lahai dodi pote lapen ha bojara han nam ni pen lapen dak chin thong ma kin non ma ki lekin ki organic a ho musi ong lasi school along pemen organic matela kitchen garden ni charlie nei hi mate than nei pusi pinda agriculture department pen da wanglo lapen social activist tu mata wang madak lede itu son sila so kitchen garden kabunang ni mate semani hala so pana training kipi pantara lapen nili homosti long bangke nona bangke kitchen garden balangke school tin tal ke claim back na po lapen non tarik si penote isia NGO pilo hala hon milihan CP buat tumakan hal tuman isi nili project pilo se a school tin dame alang litum damsi kitchen garden semar dampo lapen students atu mense lang tum cerap ceto po parents atu students atu masila alang litum si otpo lapen ada kitchen garden semar tum dampo lapen nili homosti long bangke a school tin pustame irui pene pom mate Saturday ani bangke inso patum phan pulote beleng ki hijab ki hal he bang pat pilo pathan pon po Saturday ani bangke lapen swalo tuman kela therang kita kelas ba pathan pon po ang to na school to la lower primary phandat on lower pilo aparanta do high school anta dake pathanet po nili homosti long la pen pinya ko isia programa bangke lake retired teacher atu makan karchol nai alang litum kwana ningkan kiap tu lajar tu midak chin thong long lo han pen kachupat duk du na tum pini pinyan bangke alang litum ka retired lo la si pini total 16 teachers atu bangke pini retired lasi alang litum mapan nilihin pen chata pajidon mo be alang nili homosti long kwana aningkan chupat duk los tame alang litum han chata nilihin pajidon mo be bos tame nilihin pen asap suyak setame nilihin pen mate suring koi alang litum mapan nilihin pen within la ni pilo check lo yoning bong nilihin pen alang litum han 20000 na check bang ke la bank withdraw han ke nilihin pen pidon ko Pini Karbi Longri Abirta bangke lanpan sikang ton pagilo domi thangme kardom